lewe ni pastor akwate ngali anogibeti ndo yithi ai ena mwikio kabisa na pastor imwethi etete yutia aiboya mshirika wake akwate ngali yes basi na atono kuthinga hiyo akamutedia akwatongali maundu make makaseo ba akwatongali lakini saa ilawe pastor wesa kwenda ngali yes tiambe yo mugune arambe athowe ngali yes pena dina wachau watema ukitoboya iki akwate ngali yes now mbona wena unatoboya yeta akwate ngali unatoboya yeta kwate ngali lakini uyithi awesa ila yu aine babi kanisa si akuthowe ya pastor ngali uyithi you know tukonie marambe tata tukanana agona mpeke ukulwa titumia muyo wamboya mbado kwa pastor witu tuiboya ona tuipangidisi athi akwate ngali tiboya ningi ndio bya tiboya ngai adi mei arambe pastor akwate ngali ngai yete kwenda ndakwata ngali so mwikese kwithiwa mwena thina ila mona pastor uboya ndu imwandike uyani pepa no thukuma au boya andike ndawathimwe ukwate ngali na kuyosua kuthukuma na moko mako umane kusave mbesa ukwate ngali na kipastor laweza kwenda ngali na guno kubothea ni mtumishi etembesa no kwathima you know mumu wathima na ngali to that by the that ya thima pastor na ngali na ngali katika mwathima teka say pandu bati ndaili jama ndoni maingi inyama telete isoka ngali ndo tukuelewa tiano musala to munenga maybe no munini na weni mtumishi nikuto usumbe wake wewe tu ne by the way wenda kuona sindu itiona tebe kwa musala yu mabasa maini maiba wamo yu maiba wa musala lipo yes nesa kana maiba wo nesa musala musio alama katika ila alama kanisa wethi ya yume na mipangilio misio kwa pastor weekend upasa wimpesa na timu thuku by the way pe ando maso mama katwiki pastor clergy yes clergy zama upasa ni wea but kila kipo ni abwenye ndiba nae ndiba nama ibanga wata meda na salary yae oyithi atwasi for example etha kanisa wa AIC ni wisi mapasta muthia wa mwai ni wibo wa ngilisi yake 40-50 yubetha wala ni osu yes na payslip pena secretary ile baada ya sisi ni sieki wai kwani sieki ya wata niko ne ile hawa kisho na msala wake pastor na msala wake reverend na msala wake pena secretary pena secretary pena chairman pena kila game kwa huyu sisi bo uthi kwa account ni ya benki ukayuko umyembeza ni kwetha wipasa wa kanisa fulani kwa huyu ndo nyenika la bana tele musala onake pastor ba kwa getele musala ndio tunyokuwa na worships watu Monday kanisani saa 5 kanisani saa 11 kanisani etinda kanisani aipo the ando ai connect ando nangai ai tethesi ando kuyanise ndo docio amo mai support yo geloika doze aya no yuma kanisa ange wethi ya mundu abingo itene yake ayetete so and so God is here we believe God is here Jesus is the Christ we love the Lord Jesus is alive. We love the Lord Ministries. No hivi ya mwanao zolete visa wake na moka. Waita mchezo. Aya, you asuna moi. Aije give ticha kwa kile tekela tizora ndio visa katika. Leo golia. But katika huduma ta ministry au umetekwa hata teteke ministry. Hiyo ni sawa. You asuna mama report ya kwao. Asuma report ya kwao mwene ju kanisa. Ula ni weyu mutongo isa mbesa ile sio umwetha endembo etha ni tithe etha ni mubea sio ndesi enda account ni kwake pete wa pangilio pete treasure ula udili ana kashi mbesa mundu mwa au kanisani mundu lakini ndandi kitono mwene kanisa yes ningi tinza mtiki kundi ningi tingwata niyo ya kanisa oyo secretary akayethi wabo chairman aketha bo pastor aketha bo na pia treasurer epo wakuja mbesa na yui ni withi amepangilio hiyo mitha hiyo kwa makanisa asu akitia ibetha na problem lakini yui weze nyeneona ni ai hapa ni ai kwangeleka ni yadhani kanisa tawa AIC withi ambesa ila sia umwa etha ni region na kana local na
with ya pena mbesa ila siomba no ba ya isi bana ti wa chuma yu na ila siomba no ya isi bana na ya isi bana na ya isi bana o wa chumosu sitwa wandene wa kanisa la munene wa ya isi ndi sigwe weta wa TDCC no DCC kanika to kwa region ne kana yu keso wabikapo yes you know no no ba be pa no ise ni kanisa kanisa you know ba be Kilonzo Ministries. Justice Ministries. Kilonzo and Wife Ministries. Yui. Tingo by the way we serious. Yeah. Naonda bia. Yui. Na wimbo mbola za kunisha by the way. Wachumai wabika. Nitoka itaumya ndembo. Nitaumya taithi alame na taithi. Alame na mobea itaeta mobea. Yes. Na chumai chadela. You wetuwe mwene kanisa tiwaku. We na kibeti chako. Yunwe wandikite secretary. Yes. Ukaandika oetha no treasurer. Mabika apu mayepa yandika wathu kumya ingiwe. Na treasurer oyu. Kwese ndo neza ithete makanisa niazi. Nenda wa bombona ni fala. Okay, sawa ndio ukonda wewe. Yeye imbona ni fala. Sawa alafu endelea. Ndio ngutume. Endelea. Yupa atu amina yu etha itosa ni isio onde yu. Paida na treasurer. Yes. Treasurer na secretary yu. Uko yimbe saisi ka kutalwa. Wethi abe na karumu ka utala. Kala ka twa wandemwe tha service yambe sisi umwangilie 10. Akae nenge kelipata service ya keli na service ya galatu. Yes. Wethi ayu wachumo mwayu nitakwa rangilita 70. Gilizu 70 uko sieki ya account ine ya either ya mwene kana yethi ya kanisa na account yayo. Kwa umbesa izuzi ya mwene kanisa. Bese susu ya utongo yuwa kanisa. Nebo kaibacha. Yes, sitima. Oh. Ila na yutama ni obunye tamwana wa pastor. Oyi ayiko nengo kendo. Aye, di nengo kalu. Kalu. Kalu ni baasi yu. Kola baasi monenge. Ogo mwana bu, ute mwana ina madina ma school fees. Iye bo bisi. Be baasi monenge awabwitina. Aya, lewo loka uwe wakanisani. Sindi sema mthamba dosibediti kwa tinda mani skari. Yeah, by the way pena mabata. Lakini Mungu weke kanisa wa ukweli. Mungu weke kanisa wethi ni kanisa ni kweli ni kanisa ti wobe nani. Ni kanisa wo wo. Yes, because wethi by neither na problem. Niwo. Mambo ni Brian kuma kilala nicheze moja ya kaya wa ile mpya. Haya. Musioka kuma kibwezi kaseme ini kaslimu na mbesu nenga makaosa namba tisu tino mamira bro ndi ambauze nambo hiyo niki na yoga ko meta ziota na oimegia ndizi monye aye ndizi mu bro lakini niweza kukunia weza kwa namba ya 0719 ile ukonite ozane amana basi ukonite na ndukezobe kuna ingi bro ni thana madina mazimunye na ukunia zimu ndukezo kuna ingi oyokola ninyenga ukunia ni nyoka mazala na utabia na ndikavitanya na kwenye ukunia zimu saitano nga ukunia saitano peki ndu tu na uyo na weta na nitungwe na timine nikenda wewe na kolende banga wase uyitwika nunengwa kindu ni mundu da wizi unduka atunga eda wizi unduka atunga no wane wa kindu alright paike ndukenenga na waamana omundu usio nanga kwika kindu twendo na kwika nundu twendo tiwo ningo expect ebindela na kwangetha ngikuitaji na kuka atunga kwoko omundu usijasasi lombe ai te yundowe lunch nukila no tanu mwingi mote yukandowe lunch niki nondo nini simu the nyola ona kukaambia we down no imbia by this slims in buy lunch leo nini da nisi no nedo tono do cha lunch otherwise get and dina capacity ka kutunga kwoko ndiye dani sa lunch sia na weka dina capacity ka kutoya ndo itombeane kuye lunch yes so paike ndukenenga na wae mana watu aache kuji ando maege kwe mix na kwe bobwanya mana na kwe confuse yes ando maege kwe confuse aya paike ndo cha mana lakini kingi wa ilo mana slim nika nai ono iko bidie mundu mbesa ko bidie mbesa ndo no loose yes nenga mundu ma nduka ko bidie mundu mbesa wambie kweza kwa na mone ingilisi yako itano ndaizo ndo ko bidie mundu mbesa wizi neze kino mbesa ndo na kwasia nye omonde uzu nye onoka ngoba ngilile nena sio nyendisa kunenge nena kwa lilo kobedia ndo mbesa yes nondo the moment na kobedia mundu mbesa niende hapo kwa sia mbesa sia yes nyendie zia ndo maundi ndongi ya mbesa sia kwa hiyo mbesa alafu nusipe niti that is ende unasula wa mundu wabikie una mbesa na kwa ndiye ndako emanwa na mundu aiwe the you mundu usijasa so ina na zia ndo wenangilile sia kwa mimi kabanga kuwekea sio na tuyende na ikalanya tuyende na kuikalanya ndiye ndako amuka wethi eto yo nena nya ili kwethi anene no na mbombe ye
na geti okolo manenge ukele tuono yo we walanji ni mundu ai we the just no eba ni aje mrembo uko wapi si nikupeleke lunch utamlikwelo kadha ukamwebacho watu aache ujinga kana ulakondo wa supermarket wadilikaje wa hivi wa supermarket na mundu kama mwatiria kwa kwake ezo gile ile kamwe ninoga mwanane wako noga mwanane wako wela mali na waya mbeza mbingi nini one noga so paikendo chamana na ando mebundese kukwata siendo matomete process ila ya ile yo just as ono imanda uya ono monde usu imanda